uNkulunkulu ngesipho sikaMancube kasiphakameni simdumise. Kasi kulekeni Nkosi uNkulunkulu Baba uyinkazimulo yamakholwa nokuphila kwabalungileyo. Indodana yakho yasihlenga ngokufa la ukufa kwayo ekufeni. Umzalwane wethu othi Yancube wayeqotho wayekholwa ekuvukeni kwethu ekufeni. Akumnike intokozo yezibusiso zokuphila okuzayo. Sicela inkosi yethu Jesu Kristu indodana yakho eNkulunkulu ephila ibusa kanye nawe ndawonye nomoya ongcwele kuze kube lapha kade. Amen. Sizasithola imisebenzi chapter 13 verses
42-52. Ekuphumeni kwabo esinagogeni, abantu bacela ukuba lawo mazwi akhulunywa futhi ngeSabatha elilandelayo. Kwathi inkonzo yesinagoge isikhumile, abaJuda abaningi labezizwe abakholwayo balandela uPawulu loBhanabhasi. Bona bakhuluma labo bebakhuthaza ukuba babambelele emuseni kaNkulunkulu. NgeSabatha elilandelayo babuthana kwaphose kwaba ngumuzi wonke ukuzwa ilizwi likaNkulunkulu. Kodwa abaJuda bebona iqembu bagcwala umoya, baphikisa lokho okwakhulunywa nguPawulu bemhlambaza. Kwangikhona uPawulu loBhanabhasi bekhuluma ngesibindi besithi, kwakudingeka ukuthi ilizwi likaNkulunkulu lithunyayelwe kini kuqala, kodwa njengoba lilala lizenza libe ngabangabafanele ukuphila okungapheliyo, khangelani sesisiya kwabezizwe. Ngoba inkosi isilayile yathi, ngikumisile ube yikukhanya kwabezizwe, ube yikusiliswa kuze kube semikhawulweni yomhlaba. Wathi abezizwe bekuzwa lokho, bathokoza balidumisa ilizwi likaNkulunkulu. Bakholwa bonke ababemiselwe ukuphila okungapheliyo. Ngokunjalo ilizwi lenkosi landa kulo ilizwe lonke. Kodwa abaJuda bavusa abesifazane abelisithunzi abakholwayo lezikhulu zomuzi, bavusela uPawulu loBhanabhasi ukuzingelwa, baxotsha endaweni yabo. Bona babathintela uthuli lwenyawo zabo, badlulela eIkoniyamu. Abafundi bagcwala intokozo nomoya ongcwele. Yiwo la amazwi enkosi. Sibala uJohane chapter 14 amavesi ngu7 sisiya ku14. Ubaba elingazile beliza kumazi lo baba, kusukela kathesi yamazi ngoba selimbonile. uFilipu wathi kuye, Nkosi, sitshengise ubaba usanele. uJesu wathi kuye, sengilani isikhathi eside kangaka, kodwa kawukangazi Filipu. Yena obone mina ubone ubaba. Ungatsho kanjani ukuthi sitshengise ubaba? Kawukholwa ukuba ngikubaba lo baba ukimi na? Amazwi engiwakhuluma kini kangezikhulumeli ngokwami, kodwa ubaba ohlezi kimi wenza umsebenzi wakhe. Kholwani kimi ukuthi ngikubaba lo baba ukimi.
uba kungenjalo kholwani ngenxa yemisebenzi ngokwayo. Ngiqinisile ngithi kini, okholwa kimi imisebenzi engiyenzayo uza kuyenza laye, nemikhulu kulale uza kuyenza, ngoba ngiya kuBaba. Noba yini elikucelayo ngebizo lami ngiza kukwenza, ukuze uBaba adunyiswe eNdodaneni. Uba licela ulutho ebizweni lami ngiza kulwenza. Luko la amazwi evangeli elingcwele. Kadunyiswe uJesu Kristu.